Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу күлкү ишкыбаздар. Кудай насип этип, дагы бир жолу сиздерге ушул жаңы концерт тартуулоо ниетинде даярданып турабыз. Буйруса, дагы бир жолу барыңыздар бүгүнкү күлкү кечебизге. Кош келиңиздер. Болот. Мен кеттим, муналар билбелен айтат. Мен бештап. Канат Шанаев, ойто окудулар тобу. Аяғын жүті үрді ғой. Келіңіздер, дағы бір жол ушул бүгүнкү концертке келген, алыс жакындан келген аталар, апалар, эжелер, карындаштар, акалар, үкелер, тайкелер, жээндер, узундар, кыскалар, семиздер, арыктар бүгүнкү концертке кош келипсиздер деп бир шаңды кол чайкаңыздарчы келиңиздер, Ысыгыраак отурабыз да мындай кол чапсаңыздарчы. Күлүп жайнап дегендей. Кой турсаң, сен міне саламдашып отқанда жөн саламдашпай, мага тийишип саламдашып отасың. Мен сага качан тийиштим Ильяз? Жок, азыр мен жөнүндө бир беле деп айттың го. Сен жөнүндө эмне деп айттым? Эмне саламдашып атып бир жеринде Ильяздар дедим бе? Айттың го азыр. Эмне деп айттым? Уктуңуздар мен жөнүндө бир беле деди, Айттың го азыр. Жо, эмне дедим? Айтчы айткан болсоң. Жаң эле сүйлөшүп чыктык эле го, бири-бирибизге тийишмей жок, сүйлөмөй жок деп чыктык эле го. Сен сразу баштадың чыгып эле. Эмне дедим? Айттың го, семиздер, арыктар дедим го азыр. Туура, семиздер, арыктар дедим, бирок мен арыктар дебедим го. Сен эмне өзүңчө арыктарга кирем деп атасың бе? Ана міне семиздерге кирмек белем мен. Сен арыктарга киришиң үчүн дагы семиришиң керек, досум. Кое турсаң, мен сенин оюңча бармынбы же жокмунбу? Эми бар жоктун ортосунда жоксуң да. Бир отоло невидимка кылып алдым го мен. Жок, эми Ильяс кап болуп калдыңбы досум мен? Жок, эми кап болот да, сен антип айтып реклама кылбасаң деле башында чыкканыбызда элдин баары кимдин кандай экенин көрүп отурат. Сен таги эле антип реклама кылбай эле кое бер. Биздин сезонубуз кетип азыр өксүп турган убагыбыз. Ой, Ильяс койчу. Эмне семиздердин, арыктардын да сезону болчу экен. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону болот. Кандайча? Мына мисалы үчүн биз арыктардын сезонубуз күндүн ысып турган айы, жайдын убагы, асфальтты кайнатып турган убагы биздин сезонубуз болот. Костюм менен беймарал көчөдө кеңири басып жүргөн убагыбыз болот. Семиз адамдар бизге көлөкөдө туруп алып суктанып жүргөн убагы болот. Мына ошол биздин сезонубуз болот. О, сезонуңар жакшы го. А сезон эмес малыңарчы? Эми сезон эмес малыбыз мына келип атпайбы? Суук түшкөн сайын бир аз кыйналып калабыз да. Кеч кирген сайын эле семиз адамдарды издеп калабыз. Бүгүн кимдин жанына барып жатам деп. Ильяс, негизи досум, мына кайсыл концертти койбойлу ушул сен арыктыргыңа тийишебиз да досум, негизичи. Симпатичныймын да ошого. Симпатичныйсың да өзүң үчүн да. Анан эми ушул Ильяс менен кайсыл жакка барсаң өзү кызыктуу окуялар аябай көп болот да. Тийишкенге оңой да бул балачы. Мына жайындасы Ильяс айтып калды, Каныбек жүрбөйсүңбү, бир бассейнге барып чөмүлүп келбейлиби деди да. Анан мен ичимен айттым дем, ушуга бассейн эмне кереги бар дедим де. Бир тепшиге сууну толтуруп эле чүп ал да турабы. Жок, эмнеге тепшиге түшүп алам мен? Мен өзүм бир тепшилик чыксам дагы, бирок пейлим кенен жерде сүзүп жүргүм келди, эмне болуп тур эми? А эмне болдуң кенен жерде сүзөм деп досум мен? Эмне болмок элем, сүзүп жүрдүм. Уят эле болдуң го. Эмне болуп уят болду? Өзүң жалгыз бассейнде чалкалап жатат элең. 160 килограммдык бир киши суга секирди эле, бассейн чекесине чыгып калдың го, Сен мындай маалыматты жеткиргенде мындай туура жеткирсең, Каныбек? Качан ошондой болду? Ошондой болду го. Сууга секиргенде мен суунун жээгине чыгып калбай эле, мен суудан чыгып кетип атсам, ал киши секирип аттыр өзү. Мына эми туура болду. Ильяс, мен кече досум интернетте карап олтуруп, бир нерсени таптым досум. Эмнени? Эркек киши канткенде семирет. Канткенде семирет экен. Эркек киши үйлөнгөндөн кийин аялынан коркпаш керек экен. Сен дагы мага тийишип атасың, Каныбек? Эмнеге? Сен эми азыркы сөзүң менен Ильяс, сен аялыңан коркосуң деген турасыңбы? Жок, көрүнүп турат. Сен айтып койсоң элдин баары ишенип калат да, Ильяс аялынан коркот турбайбы деп. Мен эмнеге коркот экен аялыман? Коркпойм мен. Коркосуң Ильяс. Жок, эмнеге корком мен? Коркконуң үчүн мынча көчпөй эле жүрөсүң го. Ойланайын, мен коркпойм аялыман. Эмнеге коркпойсуң? Айтчы болуп тур мына элге. Мен эмнеге коркойм мен? Убагында кир жуусам, убагында камыр кылсам, убагында балдарды садиктан алып келсем, эмнеге корком мен? Молодец, чыныгы эркек,
Молодец. Эми бир төрөп берип койсоң нормал болуп калат, а? Жок, эми аракет кылып атабыз, бирок ал деле болбой атат да. Мына аялынан коркот деп Каныбек сени айтса болот. Адаштың досум, адаштың ушул жерден. Жок, адашпай эле адреске бардым. Досум, мен коркпойм, мен атам билет кой, Ильяс. Айланай, мен деле билем. Ильяс, мына атам жанымда жүрөт, Ильяс, Жок, ошол коркконуң үчүн атаң жанында жүрөсүң да сен. Ильяс. Атаңан бир карыш артта калган, аялың сени эмне кылат экен? Мен коркпойм, Ильяс. Эмнеге коркпойсуң? Неге коркойн, Ильяс? Мен аялыма машина алып берип койгон болсом, башта десе, акча десе чөнтөгүнө салып койгон болсом, кийинем десе кийинтирип койгон болсом, мен аялым үчүн ата-энем менен катташпай койгон болсом, мен эмнеге корком? Сен алдыңда мен аялыман коркот экен дагы эле. Аялынан коркпой сенден үйрөнүш керек экен, Негизи Каныбек бул жерге чыгып алып туруп, элдин көзүнчө бири-бирибиздин абырыбызды ачып атабыз. Сен аялыңан коркосуң, мен аялыман коркосуң кылып. Негизи өзү бүгүнкү концертке концерт көрөм деп келген эркектердин 50% да аялынан корккондор келген да. Экөөбүз эле эмес. Койсоң, чындап эле. Чындап эле. Мына мисалы үчүн ушул жердин өзүндө экспронтом кылып текшерип деле көрсөң болот да. Бүгүн келген эркектер? Эркектерди ушундай текшерип көрсөң, сразу билесиң. Майыл, бир көрөлү, Ильяс, кандай болор экен, Бүгүнкү келген концертке келген мырзаларда мен аялыман коркпойм деген эркектер барбы? Не болду? Эркектер. Кана жок дегенде бир өзүң көрсөтүң, үчөөдүбү? Сизби? Жок, 3 аялым бар дейт. Бир өзүң көрсөтүң, бирөө кана. Бардык үйүндө дейт. Ошон үчүн отурат турбай коркпойм деп. Каныбек, мени кечирип кой досум. Неге? Мен сага туура эмес айтып аттым. Бүгүнкү концертке 50% эмес, почти 100% аялынан корккондор келген десем, жаңылышпайт экем. Туура. Өткөндө биздерде ушинтип концерт коюп тамашалашып чыгып айттым. Туугандар, аялынан корккон эркектер барбы десем, бар деди. Таң калып калдым, аялынан корккон эркектер бар деп. Колуңарды көтөргүлө десем, сиздерге калпмагачын. Эркекмин дегенде бар колун көтөрдү. Мен да өчөшүп калдым. Чыккыла бул жака дедим. Бул жака чыккыла дедим. Сиздерге калпмагачын 150 эркек сахнага чыкты. Каныбек экөөбүз менен 152 болдук да. Аялдан корккондор. Залды карасам, жаллаң аялдар отуруптур. Жакшылап карасам, аялдардын ортосунда бир эркек отуруптур, мага окшоп. Сүйүнүп кеттим, аялдан коркпогон эркек бар турбайбы дедим. Туруңуз ака дедим, туруңуз дедим. Канткен аялыңыздан коркпой калдыңыз? Оларга айтып түшүндүрүп коюңуз. Канткен коркпой калдыңыз десем, жана байке ордунан турду дагы. Азыр мен аялым сыртка чыгып кеткен. Мен келгиче ушул жерден жылсаң өлөсүң деген. Деп турат да Ильясга окшоп. Жок, Ильяс. Вообще эле жүрөгү түшүп калды. Негизи досум мындай досум. Эркек киши аял кишиден эч качан коркпойт досум. Сыйлайбыз. Себеби аял киши биздин апаларыбыз, биздин эжелерибиз, биздин карындаштарыбыз. Тура Ильяс. Тура. Бейиш енелер таман астында деп бекеринен айтылбаган. Бейишибиз бар үчүн айымдарыбыз сиздерди сыйлайт экенбиз. Бар болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Рахмат. Көп жашаңыздар, бактылуу болуңуздар. Ушул эмне болсо деле аял затына болсунчу Ильяс. Кандай аял затына болсун, ооба. Ушул күн тийсе дагы аял затына тийсин. Аял затына. Ай тийсе дагы аял затына тийсин. Грипп тийсе дагы ушуларга тийсин, Жо, сен эмнеге мындай коркуп, экиленип айтып атасың? Грипп тийсе дагы ушуларга тийсин. Коркпой эле айта бер. Грипп тийсе дагы аял затына тийсин деп айта бер. Неге? Себеп дегенде аялдардын жаны 40 да. Туура. Эркектер бирөө. Чын да. Биз эркекпиз деп үйдө мындай мен эркекмин деп жүрөбүз го, бирок эркектер капа болбоңуздар. Аялдарга караганда биз эркектер назик болобуз. Элементарный эле грипп болуп ооруп кала турган болсок, эркектер байкайсыздарбы? Оорурдун алдында эле бир условияны түзүп алып, анан ооруйбуз го. Калың кылып төшөктү салып, антигриппинден баштап ситрамонго чейин тизип алып, анча-мынча аксакалдарыбыз башка көк чайнекти коюп, нымтрапканы пешенеге басып алып туруп, ааламды өзүбүзгө каратып ооруйбуз го. Ай, болбой калдым, ооруп калдым деп. Биз эркектер ушундайбыз да. Ильяс, ошол эле эркектин аялы грипп болуп ооруп калсачы? Аялдар билгизбейт. Төшөктө тура албай жатат досум. Бирок ушунчалык тиричиликке тың болот аял кишичи. Тың болот, ооба. Кара, уйду сааш керек. Челекти колуна кармап алып, ошол уйга жөнөйт да бечарачы. Көргөнсүңбү, Грипп болуп өздөргө кете берет де, карасаң,
Аялдар билгизбеген аракет кылат да, уйсасы да уйду саап кете берет, камырды кылып кете берет, кете берет да. Şunçalık tüm bolup dayalı kişi. Bir gelin İlyas, bir gelin. Bir kol menen tamak jasap, kazanlarlaştırıp, ikinci kol menen kamır juurup, bir butu menen beşik terbetip, buna koltuğunda bala. Mınyakta telefon. Kadruşkası zvant etip söyleyivereyim mi dese, söyleyiver boş elemin deyitmiş he. Ушунча ишти кылып дагы бош элемин дейт да, карасаң. Аял заты бүт нерсеге, бүт ишке убакыт табат да. Эң туура Ильяс. Анан билгизбеген аракет жасайт. Туура. Бүт нерсени ушул аял заты көтөрөт. Тамашаны деле аял заты көтөрөт, калтакты деле аял заты көтөрөт. Чын да. Көчөдө мен бир дагы аялдарды көргөнсүзбү? Көчөдө мындай көзгө көрүп жүргөн аялды эч ким көрбөгөн, а? Көзгө көрүп, көзүнөн калтак жап калса дагы путраларды коюп, жолуктарды пас кылып салып алып, эптеп билдирбей чыгышка аракет кылышат. А биз эркектер, калтак жап кала турган болсок, ошо күнү 2 күн көчөдөн кирбейбиз го, көрдүңбү деген сөз. Мактанабыз го. İlyas, men азыр мен жерде билесен айтып берейин досум. Ушул бүгүнкү концертке келгендердин бир 30-40%-чи. Мындай да, эмнеге буну айтып атам? Аял киши, эркек киши. Аял кишиге качан баш ийип калат, билесиңби? Баш ийгенде, үйлөнгөндө эле баш ийет өзү. Кандайча? Үйлөнгөндө эле жанагы 3-4 күндөн кийин башың жуйсуң го. Бүттү, ошондо эле өлдүң да. Суу куюп кой дейсиң, ошо боюнча калып кетесиң да. Туура. Аракет кылабыз, бирок сөз бербегенге аракет кылабыз да. Бир жака жүр десе, каяка десе, эмнеге барам деп ушундай аракет кылабыз. Кийин жаш өткөндөн кийин. Ал эчтеке эмес, туура. 50 жаштан кийин эркек киши мындай жетелеме болуп калат экен досум. Точно. Аял кишигечи кетик десе кете берет, ошого карадым да. Каяка деп сурабайт экен да. Азыр эмнеге 30-40% ошентип келген да. Келе берген, бабырдын жанына келип, "Не келдиңиз?" деп, "Тынардын концерти." "Тынардын концерти" деп кирип келгендер. Туурабы? Мына экөөбүз да жеңеми жаныңызда. Кирип келгенде эле билдиңиз болуш керек концертке. Кетти десе эле сурап отурасыз, туурабы? Барып эле жүргөнсүз да, туурабы? Баары барасыз. Сурап отурасыз, кет десе эле кет деп коюп келе. Баскан боюнча эле. Ильяс, бир нерсени айтып коелу досум. Азыр бүгүнкү келген концертке келген коноктор ойлобосо керек, экөө эмне эле чыгып алып сүйлөп атат депчи. Урматтуу туугандар, биз ушул башына чыгып сүйлөп турабыз. Чоңдор кийинип даяр болгуча биз сүйлөп турушубуз керек. Себеби биз алаксыткычтарга киребиз. Моналар кийинип даярдангыча биз сиздерди алаксытып турабыз. Кыргызда жакшы макал бар го, жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп коет го. Ошондой биз алаксыткыч болуп иштейбиз. Анан Ильяс экөөбүздүн сүйлөгөн сөздөрүбүз айрымдарыңыздарға жагып атканы мүмкүн, жакпай айтышы мүмкүн. Эми кааласаңыздар да, каалабасаңыздар да угасыздар. Укпасаңар бизге баары бир сүйлөй беребиз, а? Башка вариант жок да. Ооба. Даже канат кирип кетип калды, сүйлөбөй. Эми Ильяс, анан атам айтты досум. Не деп? Концерттин башында театрдын өкмөтүнү шайлап алгыла деди. Айыл өкмөтпү? Жок, айыл өкмөт эмес. Биздин театрдын өкмөтүн да. Театрга өкмөт шайлашат. Анан өкмөт деген кандай болуш керек десем, өкмөт деген элди алдай билиш керек экен. Так. Анан фокусник болуш керек экен. Көз боемочу болуш керек экен да, кыскасычы. Көп кырлуу талант. Көп кырлуу талант болуш керек экен. Ким болсо деле боло берет, а? Ким болсо деле боло берет досум. Так, анан? Анан ошого мен мына өзүм даярданып атам да. Жок, неге сен даярданасың? Неге? Мен даярдансам, мен болсом болбойбу. Жок, сен болсоң деле болот. Просто мындай ачарчылыктын өкмөтү болуп каласың да сен досум. Жок, мен болсом, кандайдык наоборот жакшы болот. Неге? Мени көрүп боор ачып кетип, мен мунуга бир беле алып койгула деп берет да. Жок, сен өкмөт бай. Же сен өзүң жебейсиң, же бирөөгө жегизбейсиң досум сенчи. Анан жок, Ильяс болсоң болот. Мен просто айтып атам, мен даярданып алдым да досум. Жок, мен деле даярмын мисалы. Даярсыңбы? Мен деле даярмын. Сен мына ушунча элди алдай аласыңбы? Бардыгымды. Оптум алдай аласыңбы? Жок, оптом алдай албайм, бирок бир-бирден алдайм да. Точно алдайм бир-бирден. Көрдүңбү мына? Оптом алдаш керек. Оптом алдаш керек. Экинчиден досум, урматтуу деп сүйлөш керек экен өкмөт деген. Сен да урматтуу дешим керек. Неге мен сени урматтуу дейм? Эми бири-бирибизди урматтуу дейт экенбиз да. Макул, мейли, урматтуу болдук мейли. Тынар ака ким болуп калат анда, экөөбүз урматтуу болсок? Тынар ака улуу урматтуу болот экен.
Ал театрдын директору да улуу урмат макул мейли. Екіншіден siz деп сөйлешіміз керек екен. Сениби? Билем, мен жашың улуу, ошол эле siz дешин керек да. Неге мен сени сиз дейм? Неге siz демейсің? Мен сени неге сиз дейт экен? Мен деген Каныбек. Рахман агайдын театрына 2000-жылы келгенимде сен мектепте окуган балапан болчусуң, билесиңби? Так что мен сени балапан кезиңен жакшы билем, Каныбек. Ey İlyas, men балапан болгон эмесмин, оозуңа карап сүйлө, Жок. Жок, Каныбек, ачууланма, бирок балапан элесиң сен. Мен 2000-жылы театрга келгем. Сен 2005 келип атасың театрга. Балапансың да. İlyas, мен сен эгерде өкмөт боло турган болсоң, мына İlyas айтып коеюн. Сен интермедиат жаза албайсың, бетиңе айтып коеюн. Менби? Мына эми өзүңө көр, Каныбек. Мына эми өзүңө көр. Кокус мен өкмөт болуп кала турган болсом, биринчи болуп мен сенден баштайм, уктуңбу? Интермедиа жазам. 25 интермедиа жазып берем, ойнай аласың, ойнай албайсың, ошондо көрөм мен сени. Болуптурбу? İlyas, кел, мындай кылачы, кел. Экөөбүз айрым талапкерлерге окшоп бул жерде талашпастан досум. Кел талантыбызды элге көрсөтөлү. Мына ошентип айтпайсың мына. Эл чечсин досум. Эл чечсин, макул. Кандай дейсиң? Макулсун көрсөтө бересиң. Эмне кылышыбыз керек мисалы үчүн? Мен биринчи көрсөтөйүн. Көрсөт. Жок, эмнени көрсөтөсүң ошону айт. Фокус көрсөтөйүн досум, мен биринчи фокус көрсөтөйүн. Фокус? Сенде Жок, кое турсаң, фокус көрсөтөйүн дейсиң. Сен менен ушунчадан бери жүрөм. Каяктан үйрөнүп алдың фокус сен? Колуңан келе фокус көрсөтчү. Мен өкмөткө даярданып атам дедим, Ильяс. Жок, уят болосуң элге, Каныбек. Уят болбойм. Макул, мейли. Фокус көрсөтөйүн досум, Көрсөт. Мисал үчүн да кандай фокус? Сенде шаригиң барбы досум? Не? Шаригиң барбы дейм? Жок, любой адамда шарик болот. Не кыласың? Жок, барбы шарик? Бар шаригим, неге жок экен? Шаригим бар? Канчта шаригиң бар? Сен не деген суроо берип атасың мага, Каныбек? Эмне? Ойлонуп сүйлөсөң? Шаригиң барбы, канчата? Эмне кыласың менин канча шаригим бар экен менен? Бар шаригим, 2 шаригим бар. Ошол 2 шаригиң берип турсаң? Өзүңкүн иштете бер, эмне кыласың меникин? Өлдүң го, иштет кайра берем, Ильяс. Муну карап кой, иштет кайра берем. Сен иштеткенден калган мен иштетип жүрөм анан. Обо, өлдүң го, берип турам ке шаригиңи. Жок, кое турсаң, сен өзү кандай шарик сурап атасың менден? Сен өзүң кандай шаригиң берем деп атасың мага? Жок, мен эми сен айткан шаригиң айтып атам да, сен айткан шарик боюнча айтып атам. Кандай шарик сурап атасың сен? Теннисный шарик сурап атам сени. Ошентип айтпайсың мага, теннисный шарик деп. Канчата шаригиң бар десем, бул концертке келген элдердин бардыгы эле эркектер колун чөтөгө салып атат. Жок, барбы шарик? Бар шаригим, теннисный шарик бар мына. Сен нервим ойногонуңда өзүм монтип успокойтетип турам. Ошол шаригиң досум азырчы. Муну жолуктун кырында жүргүзүп берем да досум, ишенесиңби? Сен точно шаригиң түшүп калып Каныбек. Неге? Шарик жолуктун кырында жүрөбү? Мен ошону жүргүзүп берем деп атпаймынбы досум? Секирип кетет Каныбек. Секирбейт. Уят болбойсуң. Уят болбойм. Макул. Туугандар, бул азыр жолуктун кырында шарикти жүргүзүп фокус көрсөтөт. Уят болуп кетсе, мен тааныбайм бул баланы айтып. Так, мага кичине бир музыка болсо берип койсун, кичине музыка болсо берип кой. Сиздер колуңуздар бош болсо кичине кол чалып турсаңыздар, поддержка берип туруп кет да. Жок, сен фокусун көрөмүн чоот. Так, кетти. Так. Кет. Айттым го түшкөдө. Айттым беле? Эми мунун саясат шари экен да досум. Секирип кеткенде карагандачы. Бир партиядан экинчи партияга секирип жүргендер бар го. Макул элим. Мунусучу. Ошо эле экинчисин коён, так досум, даярсыңбы? Так, кет да. Рахмат. Каныбек? Сен муну каяктан үйрөнүп алгансың? Бул шарик.
Dostum, ökmet boluş eneң oyunu. Жақсы екен. Бирок неме кылды? Кайра элдин алдында менден шарик сурап, неудобный кылбаса, мына шарикти чөнтөгүңө салып ал. Неге? Макулбу? Дагы менден бир жолу шарик сурай турган болсоң, мына эки шарикти бир шарик кылып кой, уктуңбу? Mayli. İlyas, bu eştek emez dostum. Bundan da güçlü fokusum var, işinesin mi? Эми күчтүү. Кандай эми күчтүү? Bundan da güçlüsü var dostum. Men hazır... Ne kılasın? Seni dostum, bunday kılayın. Meni görsötөсүң. Sen uşu turuşunda dostum, he? Ne kılasın? Mana göynöğün jengin çeçkin dostum. Göynöğün jengin çeçsin. Emday, topçusun çeçsin, topçusun. Jönlü, he? Ana bunu bir-iki bunu topçularında çeçsin dostum, he? Ne kılasın? Bir bile uçurasın bu. Yok dostum, kostyumun aldığında çeçsen de. Fokusnikler. Em uşunday bolat da fokusnikler çi. Mına göynöğün müneri geçen çeçip koyun dostum, ha? Boldu, kostyumun topçulap alıyor aslında, topçulayır. Topçulayın. Sen dayarsın, çeçtin mi konten? Güybeyt eştek ha? Eşteke güybeyt dostum. Sen jönnelimde dayar tuttursan, hem makulsun da sen, ha? Tak, el dağı dayar mı? Muzika da dayar mı? Get, muzika verip durasın işte, ha? Tak, tak, tak. Ne kılasın? Tak, dile çağırın. Bir kol çağır koyun kızlarım, get lan. Dostum, geçinde jatarda meni çakırsam öyle çeçindirip koyam dostum. Sen aytıp koyбайсың чечем деп. Мен деле бир бала чыгарат экен деп ойлоп атпаймынбы? Em fokus деген ошондой болот да достum, айтпай кылат да достum. Мындай фокус мен деле колуман келет кандай. Мен деле фокус жасайм. Кой, колуңан келбейт Ильяс. Сен өзүң биринчи баштадың. Мына мен дагы колуман келет фокус. Койчу достум. Карап тур, мен фокус жасайм. Мага деле музыка берип койчу. Ne kılasın? Oo. Не күлөсүң? Anam ne kıtıktı otasın özün? Кытыклабай эле мен мындай биотокторумду өткөрүп атам сага. Neleri? Биоток. Sen de özü ki içine biyatok basa. Annem mağa ötküzür, karşında mıntıp kal. Жок, кайра алам бирок. Ha? Даяр. Dayar, mına. Мен деле жөнтүл Boptur, bop. Mına. Ne? Oo. Oo, men ne kızam, oşanı oo. Үйден oldu da. 3 чейин сана. 300 geçeyim sana İlyas. Sana. 1, 2, 3. Çok fokus görsetim de görsetiş gerekti adam dur. Ras koluna eşteke gelmeyim. Oturuver şöyle. Жо, мен фокус көрсөттүм. Эл көрдү, бирок сен билген жоксуң. Ay Çilyazı, sen bilgen yoksun da. Ben bilem de görsetsin, niye görsettin, aytçı. Жо, биринчи өзүң баштадың чечип турабы? Мен нан чечтим, бирок эмнени чечтим билбейм да, ышыкса чечтим ышыкса. Seniki mu? Ya, kim ya? Hey, başım var Vilyas ya. Ay tam yine skvajna kop gitti de bak. Baykal içesin gülüyorsun bir. Өзүң баштадың биринчи көйнөк чечип. Өзүм Айтып койбойсуңбу сен деле? Сен деле айтпай чечтиң, мен деле айтпай чечтим. Vilyas ya, uyan. Театрдын өкмөтүн сен экөөбүз чече албайбыз, Каныбек. Анан ким чечет? Театрдын өкмөтүн аксакалдар, накта директорлор бар, ошолор көрсөтүп бериш керек да, ким болушун. Чакыр болем. Келиңиздер, анда эмес, урматтуу туугандар, сиздердин астыңыздарга биздин театрыбыздын директору, улуу урматтуу окуутул агабыз Тынар Курбаналиевди кол чабуулар менен тосолобуз. Тынар Курбаналиев. Rahmat. Rahmat, razıyız, rahmat. Rahmat, öçeşmeyi yok, rahmat. Rahmat sizlerge, rahmat. Rahmat, bir yağı gül vergen değil oldu, rahmat.
Şu töreme saytı anlaşıldı mı? Mınday gül berişet mınday. Bayağı gün özgönde berdiler de oşan ayda otpayım mı? Cem aka özgön şahardı aka. Cem. Oh. Rahmat. Mına. Eköön ara kese o eкен ha. Surap bergeçe urup berdi koyat. Cem. Özü konsertke de alıp geldiniz mi ne? Cem boru açıp getirip veribildiniz mi? Al eştek emez Tınarga. Al eştek emez. Prosta biz İlyas akabız 25 minuttan beri şöyle söylep turabız da. Eşek işte atçıp ketip otat da. Ya koşan da öyle oldu. Kol çavını jegen aske gezip gül diyen vurup ketdi da. Gözü bakıraygan turpaga okşaş atты da özü hem şimdi. Eşek işte açıp gettiniz. Ukam keçirip koy men. Bir böyle iki eşekler şiptiriyorum ben durmayayım mallar da şiptiriyorum. Jo, neme kılın? Tınar aka. Argim öz üçün жооп берсин. Özüne kara. Argim öz üçün. İlyas geçip Eşek koy. istep de otağı, eşek iştey bersin. İlyas geçip koy. Kodeleklerge tiyešesi yok dosun. Maylem, kodelek bolsam bolup tura bereyim, bирок enesi bolboyun da. Men sizlerge ne dep tapşırmam degilem sizlerge. Siz ayttınız aka. Uşul teatrın ökmötün şaylagıla dediniz. Mına büyük ökmötler almaşıda tura. Ova. Jaş ökmötler gelip bizdin teatrındagı ökmötün almaştıralı. 17 yıldan beri bir ökmöt işlep otat bizde tura. Ova. Şunu almaştırıp koygula ekön bir çıkıp dayında bir görgöz dayındagıla dedik. Ne oldu var? Talantlı olsun dedik tura. Hem teatrdan ökmötü olun, talantlı oluş gerek. Hırçı oluş gerek, hırçı oluş gerek, biyçi oluş gerek, kudul, kalasa güldürüp, şul monolog aytı uyladı, gerek bolsa Fox'un, toktartat onu kime ki? Bir kaç toktartat? Ece beyim aral, meniki dedi o. Sizde güven? Ne göp büyüdü bundan? Ne? Karma dost nerede? Tok var. O plus kaldı deyip başlanmış kaldı yanıp kalsa oturasın hangi? Bunday gipnoz var gerek de bunday. Foxnik. Vardı joktu, varşa jok kılıç gerek de ökmöt. Kırgızga şonda ökmöt çagat özü bizgeç. Biz ele Tınar aka siz aytkanday ele koldan gelişince hareket kıldık. Bирок экөөбүздү тең эл бирдей кабыл алды да. Ошого сизди мындай өкмөт боло турган кимибиз болот деп эми сизди көрсөтүп берсин деп эле чакырдык да эми Tınar aka. Hem kimingerdin ömenger bunday göbürök elge çaktım ne? Bilbem emi ekөөбүз тең бирдей эле кабыл Kimisini алды. kimday göbürök aşağı men jakşı boldu kimisini. Hem görüşler bilet de. Ya. İlyaslık hoca kanıyor kimisini ki? Ha İlyaslık o. Nesi menen çaktım onu ko? Ya. Ne kıldı lan? Ne oldu da ne? Kavul da odat da. Ne üşü atasın mı? Ne ıskı vaziyette turbakan neme değil, müddetin hayra karamdan. Jo, Tınar aka. Yerden baylap alış gerek boldu. Бүгүндөн баштап Каныбек белинен ылдый үшүйт эми. Şöyle bir cumadan beri üşü atat eldim bardığı. İlyas, mınдай kılçı dostum. Tınar aka bilbeydi attam ne olgunça. Tınar aka bir görsat koygun dostum. Bana görsat gönder, bitta görsat koy Tınar aka'ya. Görsat günü şu alaga. Görsat. Seni artiste koyat. Bunlar sözlü toluğu menen söyleyiveren Uka. Niye ne? Tınar aka'ya bitta görsat koygun da bey. Tınar aka'ya bir Fox görgöz koygun desen. Vallahi Bizden hoştun elim day. Çusto yumor başkaça bilesin day. Ayva çusto yumordu batçıladın day. Bir de meni aytıp biletsen aynı gülöt aytıp biletkanda jarımına gelip kalana düşünüp kaldırıp bir gülöt büyütköndeyin dağı bir gülöt bilesin mi? Başka jakar apendi aytıp veriyor. Apendi bundan kılıp dursan iyinin cindik o da bir şeyini var atalar. Şunun için day. Tınar aka'ya men görsatkan Fox'tu dostum. Bitta. Jo эми Каныбек
Эми Тынар акеге неудобный да, эми сага көрсөтсө болот да. Себептен сен мындай объем кичине Тынар акеники чоң да объемчу. Эми элестесең көрсөтүп чыгарып, жарымы калып кетип, уруп, белге уруп, Жок, Каныбекке көрсөткөн фокусун сизге көрүнбөй калат да. Жаман ородуң го колуңа. Эмне ал фокус өзү? Менде анчалык орой турган нерсе жок. Жок, бар. Мындай кылбайлы, Ильяс. Эми Каныбек деле өкмөт кыла бербейлиби? Кимди? Каныбекти. Сөк аке мындай да. Каныбекти. Аке болбойт. Эмне болбойт аке. Эми Рахман акенин баласы, эми жетектеп жүрүп калган жетекчинин баласы да байрыбычы. Жок, эми өкмөт боло турган адам мындай нормальный өкмөт болуш керек да, аке. Турабы? Эмне кылдың айтчы, эмне болду? Жылаңач өкмөт эч жерде болгон эмес да. Нормально турат. О кийимчи, муну да кандай кийим керек экен муну? Жок, муну сырт эле жылтырап турат, ичи өлүп калган. Бирок аягында бар, Ильяс, мындай да. Муну өкмөт кылып шайлайлы десеңчи, мындай да. Рахман акенин баласы. Эртең атасынын көчүн улайт да булчу. Атам бүтпөй калган иштерин мен бүтүрөм деп отурат дагы, тинчи үчүнүн көзүн тиктеп отурабыз дагы. Ооба да болбойт. Жок, Тынар аке. Мындай кылгылачы. Мындай кылайлы аке. Мен эки фокус көрсөттүм да. Булчу. Бирөөнү көрсөттү. Бул бирөөнү. Экөөнү көрсөтсүн. Дагы бирди көрсөтсүн. Жок, Каныбек, сен эки фокусуңа мен бир фокусум тете болду бирок. Туурабы? Жок, макул эме, Ильяс макул. Бирди көргөз макул эме. Балантыга карап биз. Бала чечип болду макул. Эми кандай? Неме? Мына Тынар ака, стакан, стакан. Кадимкидей эле ичинде суусу турат. Мен ушул стакандан сууну жок кылып берилем. Аны ичип койсоң, любой келесе жок кылат, муну ичип койсо. Жок, мен Тынар ака стакан менен жок кылам. Мына кармап көрүң, желим эмес, кадимкидей эле стакан мына. Ичип эле көрүсүң Каныбек. Мен суу ичкиде түнү менен сабакча 3-кө чейин уктабай көчөдө жүргөн жокмун мен. Нормально уктадым мен кечинде. Мен ушуну ичип көрөйүнчү. Ичип көр. Какра ичкиң келип атты өзү дагы. Ушул экөө көчөдө жүрөт көбүрөөк. Дамирадан сура дейт. Дамираңыз ким эле? Дамирадан сура дейби? Өкмөттү ким кылышты Дамиричиден сурайлы, кандай? Телефонго чөп бер. Беймалал сүйлөшүп бер. Концертиңерди токтотуп эле сүйлөшүп алсын бияк. Кандай уятың жок экөөң, не? Биякта телефон менен сүйлөшүп атса чыгып алып, концерт коюп атасыңар биякта. болду, туруп турабыз. Турган билетти сатып алган, калагандай сүйлөш керек болду. Ооба. Акем нерсе басып туруп сүйлөшүң, мен экөө токтотуп турайын көзүн. Мен Тынар ака, ушул стаканды Экөөң такшыда концертиң өчүрүп, телефонду угуп турган биякта. Мен ушул стаканды бетине муну жаап туруп мен жок кылам да. Карап турган. Тынар ака, унаныңыз жөндөп коңчу. Эгерде азыр Тынар ака ушул Ильяс ошол стаканды жок кыла албасачы, мен мына платочканычы Ильястын үстүнө жаап Ильяс жок кылып салам, ишенесизби? Ильясга мындай жарым эле жетеби дейм да муну мындайла. Ошо да эми платочкан болот Ильясгачы. Макул. Эми көргөзбөйсүң эми. Көрсөтчү кана. Сизге стаканга суусу менен ыргытам сизге стаканды. Суусун төкпөй кармап алсаңыз, белек беребиз, макулбу? Эртеңге чакыруу белек. Макулбу? 3ке чейин санап. Анан кene сындырасың дагы стакансыңды. 2 3 Atan göre ana. Cırtılasın ne? Kanbek. Boldu bu bizge söz bir uyku vermeydi bugün tünü menen. Oho. Ya malades İlyas. Malades. Sen вообще. Sen deputat bulup oturganı kesin İlyas. Ana. Deputat emas prezident kıza jaraşatkanda sen Kanbek. Kol çağlar basın bizim yigitlerge. Kanibek Rasıkov, İlyas İvanaliyev.
Rahmat жігіттер, рахмат. Өнеріңіздер өркіндесін. О, стаканды жоқ қылып берді. Şu стаканды 6 жыл мұрда жоқ қылып бергенде? Ha? 6 жыл мұрда жоқ қылғанда şu стакан азыр нормальный отырған болу тіректен берді. Şu стаканды жоқ қылбай жүре бершіп, стаканның içindегini içip alıp bizden şep, bozuna gelgende aytaya verip, şep bize başka öyle olur, bizden Rahman Akın ayt otam. Şimdi, uşunun içindegini içip alıp Rahman Akın ötkende bir жерде mintu ayttır. Irsbek, Talan, Sancar, Yernis, Tınar, bular Avuke bilen Gümöş'ün urpaqtары деп ayttır bizde. Dedeli açığım gel, Rahman Akın aytma, siz ne andı aytasın? Bizim Avuke bilen Gümöş'ün urpaqtары olup kalıpız mı desem, ayta de Tınar sen Turatçığım, men deyt, Abduldağ'ını Avuke deyip Gümöndördü Gümöş deyip koyum. Men oşolordun urpaqtары деп aytkam dedi. Oşunday insanlarga urpaq bolğanızga Kudayga min mertebe şükürçülük aytar. Bugün konsertke hoş gelipsizler. Assalamu alaykum dep koyarlar ekenizler. Rahmat. Rahmat. Yaxşı oturasızlarmı? Oh, jaman soğuk ekan. Soğuk bekan sala. Mine zarildisen, soğukta konsertke gelip. Sizler emes men özüm zorga geldim. Gelgim gelbey. Uyda unutgan qolan eken, ayla жоқ geldim da deymiz. Жақсы тілек жарым ұрыстап қойды. Шул сентябрь айында жақсы тілек қылып кетті келесіздер ошол залда. Жақсы күндөрдө ошол жымайыңкы маанай жолушканча деп коштоштук эле. Шул жақсы тілек жарым ұрыс болуп, Аллах Таала насип етип тілегибизди кабыл кылып бүгүн жақсы маанай менен жақсы күндө жолугушуп жатканыбызга шүгүр. Кудайдын көргөзгөнүнө, жеткиргенине шүгүр. Бүгүнкү концертке кош келипсиздер. Дагы бир жолу Кутман кечиңиздер менен бирде бир терең таазим кылып учурашып калалы. Assalomu alaykum, кош келипсиздер сиздерге. Rahmat. Rahmat, şu zaldın soğukluğuna karabay şundaki. Buna sağa gülüle öceytim de okşayt buna öceytim. Rahmat ece, rahmat. Rahmat. Kanbek. Lan Kanbek'e görgöz durup koyup koydum televizyon tügüne. Şu gül vergende dağı görücü men artistın ortasında bir şunday talaştarsın dese fayda olup kalat da. Sizler gülde alıp çıkıp beresizler ko. Şunu жерге koyup söyleyin dese, жерге koyup söyleyip atsa aytasızlar ko. Önün oturayım beti жоқ, şunu atayın söyleyip alıp çıkıp berip atsa, жерге taştap koydu деп aytasыңlar ha. Oşentip aytpasın dep gülde öydüre koyup koyun dep tayakka ketip atsa dağı aytasыңlar ko. Em gül görelek deyil boy söyley berbeyin bulantip dep ya. Her bir adamın konsert görүү madaniyatı başkası eken. Biz yakında Taşkent'e çeyim barıp geldik Özbekistan'a. Konsert koyup geldik şöyle saknalaş dostlar bilen çakırıp meyman balı. Oy alacakta konserti başkaça göretken. Zallarda cıp cılık şu girip geletkanda gardıropta paltoların, plaşların bardığın sırtına giyip çeçip versettik. Şunu fayada. Bizden naborat fayaga gelip giyet o şere geliyor. Koyu sağlı soğuda. Maşinadan kurtkan alıp alın giyiyor oturavuz der. Naraktan çeçip koyup gelgen özü. Cengirak geleyinden an. Zaldın ozuna gelip gel kalın arak giyini olan kanan girip. Kim çataraklarla beşerece ısışım bilbey, gülüşüm bilbey. Konsert kaçan başlalıp kaçan bütkönüm bilbey kalatıştı. Alarda konsertke başkaçan manay meni geletken şun. Kodullar gelip bir mazza kılıp gülüp gelen için bir jirga bir gülüp gelen de bunday. Özün nastroy kılıp geletken, gülügünge nastroy kılıp geletken. Ha bizde başkaçarak gelet ha konsertke. Hayakası, ama jettinler gelip durgan ne kılatken bir paralıçı. Kollan bir bela gelevken dep gelet onu. Tuğanlar uşul bazardan uy alsa dağı, uy satıp alsa dağı uşul detken uşul. Kısır semiz maldı soyğunu satıp algan bolup jetelep ketip atsa, surayt eken, uy kança oldu, 35 bin boldu dese. Malades, tuayın dep kalıp, 2-3 gün içinde tuyut, baldarın sağı uçet deydi. Al kısır soyğun alıp ketip tanızı. Biroq bari göңülün götürüp koyatkenden arka. Bizde tuayın degen jelininden süt tamçılap ketken uydu jelep jetilep barayt. Kança oldu? 45 boldu dese. Men işte uşunda kalasın, onu ölüp kalat da kasal onu uyuna jetip ölüp kalat. Şunday ekende. Adam özü жақсы nersege hareket kılış керек eкен, özü. Özü жақсы nersege hareket kıl, oşon nersege jetkenge özü talpınış керек eкен. Misалы mına
Қытайға барсаң, Қытайда 110, 120, 125-ке чейин жашайт экен адамдар. Гуанчжоуда мен барып келдим, 112-ге чыккан аксакалды көрдүм Гуанчжоуда. 112-де. Ала ушу кичинесинен тренировка кылат экен, ушу каратемен заниматься этип турат экен. Шунда көп жашаштын аракетин кылат экен. 112-ге чыгып алды, бирок дагы аракет кылып ушу жашайт. Колда канса кетпей калган. 112-ге чыгып алып дагы аракет кылып алат. Soda yaşayın dep. Bizde. Bizde 60'ka çıkan günü boldu. Özünüzü sırası oya kanastıra kılat. Kança 60'ka çıktı ya boldu ya ölüş gerek ya. İki gün grip olup kalsa boldu. Sırası balları çoğuldu gerezden. Ben ölüp kalat okşayıp bunlar nevesti bütür dedi. Kak bu doşol ölgün doşol nevesti günü gömüp oturgansın. Bir cumaga sozulup kete durgan bolsa girip boldu sıraz bazarlığın kılap ke kapindar tap ke vattay şu kollan gelse mürsönün girevesine jatıp alsa da bir cuma murda o şerge. Başkaça. Salıştırmalı erkeklerin salıştırmalı. Ayal kişi köp yaşayt eken. Ayal zatı köp yaşayt eken. Bul yer yüzünde uşunday eken. Ayal zatı köbürök yaşayt eken erkeklere karaganda. Çıragırak da boluşat eken mınday. Tetik boluşat eken. Muna bugün misal üçün salda. Aka kaçadasın? 60'da. Cengen mi? Cengen kaçadasın? 55'te. Mınak he? 5 yaş ayrıma. Akam 60'da. 60'da akam gördün mü? Beni görüp oturasın. Omam görmeyem ele dul uğuk koyul oturasın beni çocuğum. Ünüm okşaştır. Bayağı jetim öz çıktı okşaydı ha dep surap koydu Cengen mi? Cengen mi 55'te? 25'te gidiyor oturasın da. Ayal kişi köp yaşayt eken. Emnege? Sekret uşundayken emnege ayal kişi köp yaşayt dese görse haka bulardın ayalı çok bolup turmayı var. Ayallardan ayalı çok bolup eken. Şonun için köp yaşayt eken bular. Erkek kişi şularda alıp olat ekenmizde kanan keyin tak geçke kula. Köşünün akılda olat eken ayallar. Şonun için bizge tiyip alıp jırgap köp yaşayt eken de bular. Asagalı. Ay erkek kişi dabdırrak bolsa. Döpür özürek mi? Loh bolsa mı? Loh bolğanız üçün uşularda alıp jürüyoruz da şorumuzga dedirip koyup. Bularga karaganda akıllı bolğanızda, biz bularga tiyip alıp jüreberdilik masaklı. Bak da bu arkasından. Yaşa jüreberdilik. Biz şorumuzga atıp bularda alıp olat ekenmizde. Bularga dile durup bularga tiyip akıllı olsak, bularga tiyip alsak. Oturat da. Mınam ne dakalarız oturasınlar ha? Elestet konuşuyor. Oturat elengerde üçen. Yupkanı ki o şehirde. Mine deceleriz otursanlar ha? Mine elestet koğla. Ötükçön. Makat nesten bergin de koyu o şehirde. Ayal kişi giçinesinden çirak bolatken, kız bala giçinesinden tetik bolatken da şu 2 yaşar, 3 yaşar erkek bala bilen 2 yaşar, 3 yaşar kız balanın akılesini salıştırıp görsenizdер, asman menen jerde he. 2 yaşar kız balaya şu uyga konak gelip kalsa özü arang tamtung basıp жүрse dagı apası dasturxon salıp atsa şu kaşık götürüp gelip koyuyor, je piyala götürüp gelip koyuyor. Kız bala da görüp kalgan. Piyalаны alıp gelip dasturxon chetine koyup tazalığın qarap koy kız balanın. Piyalan dasturxon koyat da qoldumda qilib nerga archib turib, anan daha bir demeye gider. Tempeng da basta bir demeye gider. Oşalal 2 yaşar, 3 yaşar erkek balаны qarap görgün. Irımda at qoyup qo'ygan Qurmanbek dep. Batır bolsun dese gerek o Qurmanbek. Jilanga çeşinde kamzir.
Kurmanbek bala. Şım tursu yok cip cilangaç. Putunda botoy. Üç falan ki içine kırmızı turat yani. Uyga kim gelip tutma men işem yok onu şey. İki gözü karşokta şeydi, karşok başa. Erkek falan. Turat o şeyde. Niye geçeyim koy verip koygan. Çıkkanı şıvay içinden. Yaş bala da. Şıvay çıkkanı tartatdı içinden. Betim bunda kılıp günge arasan nereden nereye geçeyim skoş şaptap koygan diye olup olaşıldıra. Yaş bala da öpkün gelet. Öş gerek de yaş balan dura. Ana ne izleysin anan keyin, ne izleysin başın. Bir yaka kış aytıp bir yaka hep de bir yerin ta öbösün. Öpkönden olsun şortamlanıp kalat kızdan. 10. klasda okuyatkan kız balаны karap gör. 10. klaska barganda kız bala oylu basıp kalat. Oylu mınday oor basırıkты olup. Bizde Kırgızda söz var ki salakada da okuyatan mınday oor basırıkты olup. Mektepke barsa da mınday. Sonu bol bir jerde boyun tüzlep duvalga butun koyup intip turat kız bala. 10. klas. Kolunda telefon çıkıp turat o şerde. 7. sınıfta tügön beytan. Tügön sonra arka lokko saldırıp alат. Oşonu klastaşın karagan 10. klastagı balаны. Çaڭbı, suğu, laybı, şalpaң, kaş kulaktan ayırması çok jüredi. Uyalbay gelip klastaşına gelip alıp edin saŋmazım, ettir japamazım ona kılıp olan uylar keltirip dep turat o şerde. Telefon. Şunday oldu öylece. Telefon köp nerseni öldürdü o telefon. Jaş baldardı telefon menen alaqsıp kalıp hazır. Jaş baldardı. Biz kiçineke kezimde men esimde şul. Apam rahmat şul Soçi'den mi Одессадан bir mamalak alıp kelip bergenler maga. Kiçineke jumşak игрушкада mamalak alıp kelip bergen. Men oşonu oynop menden keyin akemin ejemin balдар oynodu. Aynen bayakı mamalaktın jünü düşüp material bolup kaldı. Oşonu bolguça oynot керек oşo ayağın. Hazır oşonu mamalakты jaş balaga berip koyup özüňi çabat mamalak bilen şalpat başka çabat. Hazır baldары iylasa jengeler sırası en oňoy oyunçukta boldular. Balası iylasa şap telefon alıp ma telefon ma. Maşayı medevet görüyorsun ma deydi. Tili çıkırek balaya butu çıkıp basılek alıp ele jelme ozor YouTube'a girip gide tanış oturup onu şeyde. Murda. Beşiktin omunda yerine aşık baylap koyatile. Çüko dep koyasın bapa ya? Çüko baylap koyatile. Beşikti termetkende oşol çüko akırın şırık. Oşonu şığırtın uğup uqtap kalçı yaş bala. Hazır jengeler o şerge dağı telefon ilip koyuşatken. O şerge telefon deyip durup muzikanı vapa jigarını makkadet, eçkide ve takkadet. Oşo menen uqtayı bala emelesletem. Bala uqtağın ordan aparat jadı başka. Putu kol taŋılı o putun uçuna barmak bit koyat muzika menen. Bileyt de. Bileyinse taŋılı ne kısım bile putun başına barmak. Yüzü beçara bala çarça uykusu gelgende anan şu beşiktin borkoğunan kolunu onda kılıp surup jür onan. Akırın telefonu bezdik o uqtap kalat bala. Mana şunday telefonda görücüler var mı? Her bir adamın güyorman var da. Telefondaki güyormanlarımız var. Atan görü, al güyormanlar da aman bolsun. Telefonundan beri sıraydı. Makul da berip koyasın. Yani berbe koysan, kadalanganla meken deydi. Adamın arkasından jak sözge karanda jaman söz batıraktar kayıt eken. Koyayım jaman görüp kalasın hep telefonu verip koysan, güyormanlar. Çalat kocanı var. Tünkü saat 3'te ne kılasak ha? Tünkü saat 3'te ne kılasak? Uqtayız mı? Tünkü saat 3'te çalat koy. Tünkü saat 3. Senin ne kılıp atkanın al uruvam oyna oydal. Tünkü saat 3'te çalat. Assalamu alaikum deydi. Tüştögü dey, gündüzgü dey.
Assalamu alaikum. Qanday? Ne qilib otasың deydi. Dediler ne deşin bilbey. Nime maşına jıvıp otam sen. Tünkü saat 3'te cindisin mi deydi kayra. Onu qarab qoy. Bir dostum çalıptır. Yakın dele tünkü saat 3:30-4 bolup qolgan. Assalamu alaikum dedi. Aleyküm assalam da uygonsam. Dostum men Safkı'da magazinda bir yerde kızlar meni oturdum ele. Seni dostum bolup desem işenmey atat bir anekdot ayıp koygumun olarga deydi. Bunu qarab qoy. Kapı olup qalbasın, klient kaçmasın dep. Bir klient bolsa ham turib tursun dep oturup onadan anekdot aytып beresin anan keyin. Narqlar uyat bolup qalbasın dep uykudan turgansın da. Neme? İlgari birime apende olgan eken de. Yetiminen turib alıp gelinçegim uruşat. Sen tez molda okutuş gerek bolup kalıptır seni deydi. Minege desem tünkü saat 3'te cindi olgun emede oturup alıp anekdot aytып otasın deydi. Dediler mine deşin bilbey. Senem anekdot aytып uqqandan keyin talantlı bala kol çağıp koy da dedim hocam. Otura öyle buldu. Şundan kliyentler var. Şunun için hemen bugün konsertke gelen konuklar jana jaş boyunca aytып kalmadık ba. Hiç kaçan karıvaңыздар, arıvaңыздар. Hemen özü çınlamda köp dana kalı tülekler de aytып toylarda, tos süylөгөндө jana 120'ga çık, 130'ga çık deyip bu. Şunu menimce kalı emas, menimce şul karga olsa gerek de oylayım da. 130'ga çık degende öyle karga atkan boş gerek hala. Hem 100 yaş normal olsa gerek ha? Ha dey 90'a bile normal özü. Apitit bile de kalacak. O da o kadar 90'a normal ya ka. Elesledim 120'ga çıkıp alsam. Özün menenden hiç kim kalgan emas. Sal kırış açılıp algan. 120'ga çıkıp alan özün menen özün söyleşip oturasın üzgün anında. Adam qaraganda jaş bala olup qalat dep qo'yatqa. Elesde 130'ga çıkıp alıp eşin alında kumdun üstünde ne vereng menen kum jaşan öysəng. 140'ga çıkıp alsan aka. 140'ga çıkıp alıp çevreng menen qarşaq talaşı ilep atsan. Şunun Allah Taala kança ömür bergen bolsa, kança jaş bergen bolsa, oşol jaşты urmatlı konsertsiz konoktары günü bugünküdey mana uşunday oturganday yüzüңüzlerden jılmayıp ötpey. Baktılуу karlıktın doğru sürüp, kızdan kızmat, uğuldan urmat gör bizdin jakşı gündörüzgö көп болып жүрөңүздөр. Дагы бир жолу куш келипсиздер рахмат сиздерге. Рахмат. Rahmat sizlerge. Rahmat, rahmat. Rahmat jana gül bergenler önüne oturan jana berbey turup da olsa gerek anda. Hazır vermeyegende. Bunu jaş ballarda aldığınızlar kalıp olasızlar be. Jaş ballarda aldığınızlar olasızlar. Baya günü birinci günü konsertte, birinci gün konsertte, ikinci gün konsertte. Bilen 3 yaşar balası çok olup ketdi. Şeyde oturup ele. Taptığı tapmadı ölmedik. Ballar canınızlara kalmağınızlara, aldığınızı kalıp alınız. Men uşunda köpçülük barganda boronchuni astım alıp alam. Toylarga barganda butun salаңlatıp koyup oturadım deyip şeyde. Toy baştalganda bir bananını arçıp jarımın berem. Pütör de jarımın berip koyam. Hatta целый bir bananını jep alsa oğur gelet bokeme. Gelin isterim hazır men aldızlarga çakıra turgan jigitimiz. Bugün konsertimizden konoğu da koysak bolat. Men uşul oşuğa gelgen sayın uşul inilerim gelip menin konsertime jardam berip uşul oğrumu koldan jеңилimi жерден alıp uzatıp yürüşet oştan. Men atayın uşul jigit
Ecede чувство юмор. Мощный екен. Buna gördün mü? Молодец Ecede. Şundan gülüş gerek Ece. Tura mı? Kredit yok. Ben bana gülütte gördün mü? Kısa gülgenler var. Oşalarda da kredit Ece. Gül vat to'xta otam mashina gülmay yata kirib. Ece meni sözüme gülüp atasızmı? Yaxshi. O'zi Mart ayında alıp gelen bakayım bir yaka. Çok geliriz, ben de yaş falan sağınıp kaldım. Meni şu konsertke, biz konsert koygan sayın şu jigitlerdi konsertime konak kılıp çakırıp жүрем. Şu canlı üyünden koştasında emi canlı üyün degen barı живой degen живой başkaça da fonogrammanısı yok. Canlı üyün menen sizdeki benim aram. Şey direktörün ne verese okşaydın ha? Hem zalımız biraz soğurak, daha biraz yılıp kalan da gel otaslar. Anan hem zalın ardı ısıtkalı da aytal baytken biz özüz bir ön tiyatrında tursak ha? İşte gide elvaysın da anan. Özün tiyatrına batmağından bir önükünde onçup bağ kısı jerin kısıp jile verdik etsin da anan. Isık olsa, soğuk olsa hem bizge okşap kayılı var. Ben şu jigitlerdi çakırıp konsertime katıştırıp жүрем. Canlı üün menen çınığı Kırgız jıttangan çıkarmalardı. Mına şol bizdin konsertibizge köpçülük şol 30-40 yaştan öydönkö görüşülörüz keledi. Şol 30 yaştan ıldıyıklar bular bağına edip. Sizler bunu öyle oturatpı yaşlar ha bular. Buna siler ha. Bular sasetleri menle koşa gelip kalanlar da hatta bular başka konsertke orat. Janağınday come on. Al bastı seni bastı, beni bastı. Ha bular o şaka göğürek var şahtan. Ha biz dinle görüşülörsünler mi? Ha rahmat. Gelecekleriner mi? Ay azamat. Жаңыл үйленген okşaysınlar ekrandan ha? Üylensek jirgayыбызды oyladыңар da. Baştalak tak. Baştalak mı? Amınanıqı baştalып қалған okşayıp koy, şöyle köp bu. Men munuqı baştalып қалған nemine demeye kadın. Bunu ökü konsert baştalğandan beri şintip kolumdağılı oturuşat da. Ona öküm kolsuğun oturad. Ulan bunu kolu olsa ha tuttursan da. Canlı ün menen sizler söygön, biz söygön çıkarmalar sizlerge tartılasın. Koldan gelse şol jigitler menen koştop, koşağırda otursanızlar ulat men aldığınızlarga özümdün inim, menin ökül balam Ravşan Momunov degen jigitти kol çalıp alыңыздарға çakırıp kalın. Gel Ravşan. Ravşan Momunov menin ökül balam. Ökül atamday var beken. Men aylanamda jalan uşunday toluk jigitler da. Bu ökül balam. Jana eşik tozuna turgan toluma çalıp ökül atam. Bizim gruppada jalan uşundaylar. Rahmat. Aka men sizden hazır bir narsa aytayın деп атам да, элдин көзүнчөчү. Мен сурайын деп атам. Акыркы күндөрү элдин агалары, элдин аталары жакшы көргөн инилерине, жакшы көргөн балдарына кол саатын белек кылып берип атыптыр. Oldu.
Рахмат. Бияғы бүрен тойына 5 саат бекер қызмат қылғандай болды да. Рахмат әме. Ырымда беріп қойынамындай. Айтасында саатты атам берген, мен атам бай деп жүресін әміне. Раушан Мамыров қолчағылар міне. Тынар Құрбаналиев. Рахмат. Ассалаумалейкум, урматтуу аталар, апалар, жалпы концерттің қонақтары. Барыңыздарға жағымды кеш қалайым. Сіздер үшін ұлы композитор Асанқалы Керімбаевтың Аман бол жарық жылдызым атты атқарып берейін. Қабыл алып қойыңыздар. Сіздер үшін дағдылы олсы ырдың пире Ырыспай Абдақадыровтың сағынған жанын сағықшош атты орын атқарып берейін. Қабыл алыңыздар.